Mwiriwe neza amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikiye Umusanzu Media tuje kubagezaho amakuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi tariki 19 Mutarama y'umwaka wa 2026. Nje ndi Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi rega dutangire tubabwira ko uyu munsi tariki 19 Mutarama y'umwaka i Davos mu Busuwisi hatangiye inama ya 56 y'inama mpuzamahanga y'ubukungu cyangwa se World Economic Forum mu ndimi z'amahanga, ikabihuza abayobozi b'abakuru b'ibihugu, abahagarariye inzego z'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, abashakashatsi ndetse n'abanyabugeni bagamije kuganira ku bibazo bikomeye byugarije isi. Iyi nama ikaba yibanda ku ngingo zitandukanye zirimo imiterere ya politike mpuzamahanga, geopolitics, iterambere ry'ubukungu, ikoranabuhanga, imibereho y'abantu ndetse no kurengera ibidukikije n'isi muri rusange. Kwitabira k'u Rwanda muri iyi nama mpuzamahanga bigaragaza umuhate warwo mu kwagura ubufatanye n'amahanga, gukurura ishoramari, guteza imbere ikoranabuhanga n'ubukungu bushingiye ku bumenyi no gutanga umusanzu mu gushakira isi ibisubizo by'ibibazo bihuriweho. Inama ya World Economic Forum Davos ikomeje kuba urubuga rukomeye rwo kungurana ibitekerezo no gufata imyanzuro igamije iterambere rirambye n'ahazaza h'iyi si. Naho tugarutse hano mu Rwanda mu karere ka Karongi, nyuma yo kwica umugore we w'imyaka 31 y'amavuko hanyuma akagerageza kwiyahura yikase ijosi ariko bikamwangira, urupfu rukamwanga, umugabo w'imyaka 25 wo mu murenge wa Murundi muri aka karere ka Karongi wakaba arembeye mu bitaro bya Kibuye. Bikaba byarabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru mu kagari ka Nyamushishi gaherereye mu murenge wa Murundi muri aka karere ka Karongi. Naho mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Leo wa 14 yasabye amahanga n'abakristo batuye isi gukomeza gusabira no gutanga ubufasha ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje guhunga imirwano. Ibi akaba yarabigarutseho ku munsi w'ejo ku cyumweru ubwo yarari ku kibuga cya Mutagatifu Petero i Vatikani abicishije mu butumwa bwe asanzwe agenera abatuye isi buri cyumweru. Papa Leo wa 14 yavuze ko abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje kuba mu bibazo bikomeye by'ubuzima n'imibereho bitewe ahanini n'intambara ikomeje gutuma abantu benshi bahungira mu bindi bihugu. Yanavuze ko yifatanyije mu bihe bitoroshye n'abaturage bo muri Afurika y'Epfo, Mozambique, Zimbabwe bashizwe iheruheru n'imvura nyinshi yahaguye igatwara ibintu byabo ndetse benshi bakahaburira ubuzima. Papa Leo kandi yasabye ubufatanye bw'amahanga mu gufasha abari mu kaga no gushakira ibisubizo birambye amakimbirane n'ibiza bikomeje kuburiramo benshi kuri iyi si ya rurema. Mu karere ka Muhanga umugabo w'imyaka 33 yatabawe n'ironda agiye kwiyahuza ikinini cy'imbeba nyuma yo gutabarwa akajyanwa na RIB. Uyu mugabo akomoka mu mudugudu wa Gakombe, akagari ka Ruri, murenge wa Shyogwe, gusa kuri bakaba yaratuye mu mudugudu wa Kabeza. Ngarambe Etienne kuri irondo muri uwo mudugudu avuga ko batabajwe n'umuturanyi w'uwo mugabo ababwira ko amusezeyeho kagiye kwiyahura, yohereza abo bakorana abihutira kujyayo. Ngarambe avuga ko bamuhaye amakuru bongera gusubirayo basanga yakinze, bakoresha imbaraga, bageze mu nzu acumbitsemo bamuhata ibibazo, ababwira ko yaragiye amaze kuvanga ibinini by'imbeba mu biryo yaragiye kurya. Gusa avuga ko yaje kwisubiraho kubera ko ari we wahise abimenyesha umugore wari umucumbikiye, ari nabwo irondo ryabimenyereza kureba uko ikibazo kimeze. Umugore w'uyu mugabo yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko agiye gushyira amezi 3 batandukanye ngo n'iminsi bamaranye yari yaramwihanganiye. Uyu mugore akaba amushinja umutima mubi, akavuga ko bitamutunguye kuba yaragiye kwiyahura. Naho mu karere ka Rusizi rumwe mu rubyiruko rwo muri aka karere ruvuga ko kubona udukingirizo birugora bigatuma bishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, nubwo baba bazi ko birimo ingaruka zikomeye cyane ariko bakabikora ngo ari amaburakindi.
Naho mu makuru yiriwe ari kuvugwa mu mikino, u Rwanda rwisanze mu itsinda A hamwe na Estonia, Grenada na Kenya mu mikino ya gicuti ya FIFA Series izabera i Kigali muri Werurwe uyu mwaka. Itsinda B rigizwe na Aruba, Liechtenstein, Macau ndetse na Tanzania. Uyu munsi tariki 19 nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangajwe ko amakipe azahangana mu matsinda y'amarushanwa ya FIFA Series. Ibihugu 8 nibyo bizahurira i Kigali muri iri rushanwa rihuza amakipe y'ibihugu byo ku migabane itandukanye, rizahera tariki ya 23 kugeza ku itariki ya 31 Werurwe uyu mwaka wa 2026. Yakaba ari imwe muri gahunda za FIFA z'umwaka 2023-2024 zikubiyemo kuzamura imikino ku rwego rw'isi. Usibye u Rwanda, ibindi bihugu bizaryakira ni Australia, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, ibirwa bya Maurice, Puerto Rico ndetse na Uzbekistan. Naho iyindi nkuru nababwira y'akababaro iri kuvugwa muri siporo, wahoze ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi Uwacu Jean Bosco, kuri ubu wari umutoza wungirije w'ikipe ya Sunrise FC ikina mu cyiciro cya kabiri, yapfuye azize uburwayi. Inkuru yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 19 Mutarama uyu mwaka, aho yatangajwe n'abo umuryango we ndetse na bamwe mu bayobozi ba Sunrise FC. Uwacu Jean Bosco yamenyekanye cyane muri ruhago nyarwanda mu myaka myinshi itambutse, nyuma yo gukinira ikipe y'igihugu Amavubi n'andi makipe atandukanye arimo Etincelle, APR FC, Atarako FC, Police FC n'andi agiye atandukanye. Nyuma yo gusoza ruhago akaba yarinjiye mu butoza, aho kuva muri Kamena umwaka 2023 yari umutoza wungirije mu ikipe ya Sunrise. Mu bindi kandi, perezida w'ishyirahamwe nyafurika ry'umukino wa handball Dr Mansour Alemoun yageze i Kigali mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, aho yitabiriye shampiyona ya Afurika ya handball igiye kuba ku nshuro ya 27, no kuvuga ko izaba tariki ya 21 kugeza tariki 31 Mutarama, ikabera i Kigali hano mu gihugu cy'u Rwanda. Naho hanze y'u Rwanda, umuryango wa Afurika yunze ubumwe wagabanyije inshingano abahuza b'Abanyafurika mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cyo kugabanya abahuza inshingano cyafatiwe mu nama yiga ku mutekano w'uburasirazuba bwa Kongo, yahurije abafatanyabikorwa mu mujyi wa Lome muri Togo kuva tariki ya 16 kugeza tariki ya 17 Mutarama uyu mwaka. Ku ruhembe rw'ubu buhuza hariho perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Fele Esozima Ganasingabe. Imirimo y'ubuhuza azajya yifashwamo n'itsinda ryo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ibiro bye. General Retired Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria kuva mu mwaka 1976 kugeza mu mwaka 1979, no kuva muri 1999 kugeza mu mwaka 2007, wakaba yahawe inshingano y'ubuhuza mu bijyanye n'intambara, gukurikirana gahenge n'amavugurura mu bijyanye n'urwego rw'umutekano. Ubunyamabanga buhuriweho na Togo, Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe, Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo n'Inama Mpuzamahanga y'Akarere k'Ibiyaga Bigari nibwo buzajya buhuza ibikorwa byose. Abafatanyabikorwa bari mu Muryango w'Abibumbye, Leta ya Katari, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ihuriro ry'ibihugu bitanu bifite imyanya ihoraho mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano bazajya bagira uruhare muri ubu buhuza. Mu bindi kandi byiriwe bivugwa hanze y'u Rwanda, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye mugenzi uyobora igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin ko yajya muri komite izakurikirana ibikorwa byo kongera kubaka intara ya Gaza muri Palestine. Kuri uyu munsi tariki ya 19, umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yabwiye abanyamakuru ko Putin yakiriye ubu busabe binyuze mu nzira ya diplomasi kandi ko bari kubusuzuma mu gihe bategereje ibisobanuro birambuye.
Naho minisitiri w'intebe mushya w'Ubuyapani Sanae Takaichi agiye gusesa inteko ishinga amategeko w'umutwe w'abadepite batararangiza manda yabo ndetse hahite hakorwa amatora yo kubasimbuza. Minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'Ubuyapani yatangiye kuyobora Ubuyapani ku itariki ya 21 Ukwakira umwaka ushize 2025 ndetse aba umugore wa mbere ugeze kuri uwo mwanya kuva umwaka w'1885 icyo gihugu gitangiye kuyoborwa muri ubu buryo. Abinyujije kuri televiziyo y'igihugu yatangaje ko azasesa umutwe w'abadepite kuwa gatanu tariki 23 Mutarama uyu mwaka ndetse ahita yatangira gutegurwa amatora yo kubasimbuza bose uko ari 465. Naho wahoze ari umupolisi mu gihugu cy'Ubwongereza wari umaze imyaka irenga 10 atuye mu Burusiya yambuwe ubwenegihugu bw'Ubwongereza nyuma yo gufatwa nk'ushobora guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Mu yandi makuru ari nayo turi busorezeho, inzego z'ubuyobozi muri Pakistani zatangaje ko umumanuka y'inkongi y'umuriro yabereye mu mujyi wa Karachi yahitanye abarenga 19 mu gihe abandi barenga 65 bagishakishwa. Ibi byatangajwe kuri uyu munsi tariki 19 ubwo ibikorwa by'ubutabazi byari bikomeje ku nyubako izwi nka Guru Plaza. Iyi akaba ari imwe mu nyubako z'ubucuruzi nini ziri mu mujyi wa Karachi kuko nibura yari icumbikiye amaduka arenga 1200. Gusa abaturage bo bagashinja inzego z'ubutabazi kudatabarira igihe no kugenza gake ibikorwa by'ubutabazi, bakavuga ko iyo bihuta baba batabaye benshi. Ni nuko nsoje amakuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Njye ndi Daniel Niyonkuru, reka mbifurize kugira ijoro ryiza.